दुखुनांथाव खौरां गेलेमुखौ मोजां मोनग्रा गेलेमुजों गावनि मुंखौ जोंखांहोनो नाजानाय दानसोरां नार्जारिया रुंसारि जाबाय। वाको इंडिया किक बक्सिं चेम्पियनशिप गवायाव सनानि मेडेल देरहानो हाना न'आव फैफिनबाय थानाय समाव ट्रेनाव हरखाब जब्रा जानानै फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थानायावनो दानसोरां नार्जारिया बे बुहुमखौ अरायनि थाखाय नागारलाङो। बेजों लोगोसे बर'नि गेलेमु बिथिंनि सासे गोजों हाथरखिया जोबनानै थांबाय। दा बिथांनि गोथै सह'खौ लाबोनायाव मदद होनो थाखाय दुखुथिया नखरा बिटिआर खुंथाय आरो हादरसा सोरखारखौ खावलायदों। मोर लराटोक असित बिसार लागे किक बक्सिं खेलबा गेছিল गोवात ता आहाते मास रास्तात हागा बमी होय मरसी এটা আমার বিটিসি সরকারের চিফ সারে আৰু প্ৰমোদ বড়ো সারে আৰু অসমৰ হেমন্ত সারে যাতে ল'ৰাটোক আমাৰ ঘৰৰ লাগে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি আনি দে আৰু আমাৰ ঘৰত যাতে কিবা এটা সহায় কৰে। যেহেতু খেলাত পুৰস্কাৰ পাইছিল, গোল্ড মেডেল পাইছিল, তা মাজতে চলিটো ঘৰত আহি নাপালে মৰিল, আহি যেনে তেনে আনি দিয়ক ঘৰত লাগে আহি পোৱা কৰি দিয়ক। গোৱাত যিটো হৈছিলে তাতেওতো মানে তেওঁ মানে সোণৰ পদক গোল্ড মেডেলিষ্ট হৈ আহিল, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক ঘৰত আহি নাপালে। তাৰ বাহিৰেও তেওঁ মানে আগৰে পৰা বহুত তেনেকুৱাই নেশ্যনেল লেভেলৰ বহুত তেনেকুৱা ধৰণৰ চেম্পিয়ন কম্পিটিশ্যনবিলাকত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তেনেকৈ মানে বহুত গোল্ড মেডেলিষ্ট হৈ আহিছিল। তেওঁৰ মানে খেলৰ প্ৰতি বহুত প্ৰতিভা আছিলে। তো তেনেকুৱা এজন মানে খুব মূল্যৱান প্ৰতিভা থকা ব্যক্তি বা প্লেয়াৰক আমি হেৰাই ল'ব লগা। जोंनि गामिनि दानसोरां बिथाङा रिसेन्टलि गवायाव जि वाको किक बक्सिं चेम्पियनशिपआव बाहागो लादोंमोन आसामनि जानानैनो। तो बेयाव बिथाङा बाहागो लानानै बिथाङा माने गोल्ड मेडेलिस्ट माने क्वालिफाइड जादोंमोन। तो बेखौ लानानै जों बिराद गौरब नांदोंमोन। माने न'खरनिल' खोथा नङा बियो गौरब जानाया, जोंनि गामिनिनो बा ओनसोलनिनो बिटिआर बाखिनि अखम बाखिनि गौरबमोन बियो। तो बिथाङा मा जानाय मिथिया माने हरखाबै फैफिनबाय थानाय समाव ट्रेनाव माने हठात माने देहाया असुस्थ' जानानै माने खिनाय आरो गोबानाय जानानै बिथाङा माने मेडिकेलाव रुंसारि जानो गोनां जादों। तो